Aya basi mbese biturasukira uti iya tayari iya jamenye bwinshi kwikomereza n'ukurikiyeho mbese biti birasukira uti iya ni biramusikara turengera uti mbese biti iya basi iya ni nanjye ukazanye twikomereza n'agafilime bisa nk'iki Retribution. Iya basi niko dutangiye ndagira ngo mwitonde dutangire na filime yacu. Iya defite tutene no babwiye filime zacu nizo za mbere zikunzwe mu gihugu. Ubundi bindi bintu basareka ubundi bintu by'agasobanuye bagire gute ubindekere iya maze twitangire ibintu byacu twitunganyiriza ibintu byacu. Iya ubundi by'agasobanuye byose ubundi umuntu bireba ninjye bireba abandi bapfa kuvuyanga. Hey, tayari the future niko agasobanuye kareba ibipfuye byose bireba nde agasobanuye ariyo the future. Hey, tururi mugira imponkenke izarizo zose muzabe mureba agasobanuye kacu. Hey, nako kabazwa kenshi cyane si ibintu mbeshya muri mu DJ mu gihugu arabizi. Ubwita afite filime zacu ufite ikibazo bariko rero dutangira umugabo gutya amazina y'iyo mugabo dutangira gutyo kugira ngo witonde umugabo ni icamamare Dan Richardson iya mugabo ariko yitwa hey dutangira yan dutangira iyo mugabo hano arasa nk'ageze hano yibuze turori umugabo amazina nyakuri bamwita Dan Richardson amazina nyakuri y'umugabo ni icamamare turori sabiti nuko tugatangira nawe gato filime nazanye buri mu DJ wabizi mu gihugu hose filime zacu nizo zibarizwa ndetse impamvu atazibona arazizi. Barakwereka udutinjano tugaruka uko tugatangira urumva amagambo witonze neza cyane. Barabizi ijambo ku ijambo nta na rimwe rincitse ndababara aho kugira ngo rero mbabare ndemera nkavugisha ukuri gusa. Turi amagambo. Here you go. I've got biscuits. Do you? Muzane za biscuit. Oh yeah. Ntabwo ari ngombwa. Tayari. Kurikina mugabo gutya. N'umugabo dutangira Richardson. Hari ahantu yibonaga gutya asa nkaho yitekerezaga. Barakwereka ndetse n'umugore waje navuga ati muzane za biscuit. Oh yeah. Mugabo arabyanga. Bamuhereza icyayi gusa. Niba ari icyayi, niba ari kawa, niba ari coffee sinzi. Kimwe muri ibyo ariko abanyarwanda ari ukuntu bavanga ibyayi bakabaguha amata n'ibindi bintu bihimbiye ubwabo bakabaho ni icyayi. Amata ari deruwe. Kurikina amagambo. How exactly is it that you know Bob? Je ntabwo numva uburyo ucuzi Bob. Work. Biratandukanye cyane. Yeah, you said that, but I've never seen you at any of these deadly dull social events that he drags me to. Ariko warambwiye gusa Bob, ariko nta na event nimwe nigeze nkubona event zose agiye njyanamo ntabwo nigeze nkubona umukobwa. No, not my scene. Not mine either. Nanjye ibintu uri kumbwira ntabwo mbizi. Dutiful wife. I'm sure Chitazi afite n'umugore mwiza. he loves being seen at those things with you. Ariko ikintu nzi nuko akunda ko bari kumwe nawe nicyo kintu gukundaho. Umugore agira isoni hano. Uyu mugabo kombe yaje gusura umugabo bita Bob. Aje gusura umugabo bita Bob asanga umugore we. Umugore aramwakira batangira kuganira ndagira ukurikira umugabo bavuganye twayumvishe. Go to the events and you don't work with Bob at the office. None se ntabwo ujya muri event cyangwa se we ntabwo ugigiriza ntabwo muri ikibazo cy'asura. So, None I'm detective now. which is a detective, you're playing detective now. Uri kwigira detective. maybe I am. Wenda ndiwe. Well, I won't break. I'm a rock under questioning. Nanjye sindi buruhuke ahubwo ndakomeza nkubaza ikibazo. So it would appear. How exactly do you help Robert? I mean, I hope you don't mind me saying, but you don't seem like the lawyer type. None se ngende kwibaza ukuntu njyewe bigenze. Ni gute ufasha Bob nyamara ngende kubona udasa nk'abavoka? No, I'm not a lawyer. Ntabwo ndi umunyamategeko ariko njyewe. And what are you? None uri iki? And what are you? It's complicated. Biravanze muguri. I'm sorry. Wihangane. Terribly nosy. Nabaye munsi nabaye ngo temporary nosy. Nakubaje ibibazo byinshi cyane. I mean, you probably couldn't even tell me, even if you wanted to. Confidentiality and all that. Ako basi wenda ushaka kumbwira wambwira. It's just that I have to say you're one of the more interesting afternoon visitors that I've had before. Ariko njye biranshimishije cyane birananeze cyane niyo mushyitsi udasanzwe tugiye twakiriye umunsi nyuma ya saa sita niyo mushyitsi udasanzwe twakiriye hano. No, it's not as interesting as you think. Ntabwo bishimishije nk'uko ubitekereza. I collate information on some of Bob's clients and... Hari amakuru naje gukusanya amwe ndetse nza kuyakusanya ku mukiriya wa Bob. follow up certain areas of interest for Bob and his... Ndetse ibintu nari kureba no kugira ngo ndebe ibintu yishimira ibintu byose afite naho uriye nabyo.
amagambo How's the coffee? ikawa simeze iti It's good. ni byiza dutangiye ijambo ku ijambo. Can I ask you something? gira ikintu nkwaza Sure. nta kibazo. Sure. Actually, I better not. Just ignore me. You can't say that. ariko nyine urabizi hari ukuntu navuga ariko nanone ntabwo buriya ntiwabona intekerezo nabi buriya si byo oya ntabwo wavuga gutya. You might think badly of me. wenda ushobora kuba uri kuntekerezo nk'aho ndi umuntu mubi. Well, I promise that I won't. ntabwo nagusezeranye ko ntabiketse. After all, I don't really know you that well, and my opinion is still being shaped. ariko nyine nanjye bitewe n'ukuntu ntabwo nkuzi nyine urumva ibitekerezo byo muri njye nanjye ubwanjye byananguye. You should ask me anyway. ariko wambaza. Okay. sawa. umugabo afata umugore w'abandi tayari. Would you mind if I... none hari icyo byagutwara ngize ugize iki? If you what? ugize iki? iyo kurikire gutya nyweye hano Of course. nkakwa kuri aka ka mace nta kibazo. avane twatuyuga twa mace. utu ni tw'imbere y'irwanwa. Oh, better nawe not. nkwereze. oya Why not? kubera iki se? I'll take why not? for the rest of the day. akira nawe ubanza unyweho umunsi ntabwo ari sawa. tayari. Naughty now. uyu munsi noneho nigeze akirasa. tayari. akira hano wasuje. tayari. waje ujya ahita gufatira umugore hano ugira ukurikira uturori. fata umufata hano. ukira amagambo. Where is he? ari he? Look at me! Look at me! Where is he? bwira ahantu ari. What are you doing? urakora ibiki? Where is he? bwira ahantu ari. where is he? I can't tell you that. ntabwo nakubwira ibyo urambwira ahantu ari. tayari. agufatira igishoka hano ugira ukurikira uritonze. turori. Where is he? ari he? God, I will fucking cut her head off. uyu mugore wanjye kumukoraho umutwe. bwira ahantu ari. sinzi umugabo ashaka ndi. tayari. George, it's fine. Everything's gonna be fine. George bimeze neza baraza kumera neza. It's not fine. You stay there. I want to kill your mum. Do you understand me? mwana muto ngiye kwica nyoko uranyumva. ngiye kwica nyoko isa natavuga. ndamukata muceceke. Do you believe me? uranyizera? Then you tell me. bwira. Where is he? ari tell him mubwire batanyica umugabo wanjye mbwira. tayari. tururi. Michaels. yagiye kwa Mike. Celebrating. I don't know. bagiye guserebura ntabwo mbizi. They went there last night for about an hour or so. ndetse bari bagiye ni mu ijoro ryashize bari bagiye mu bintu by'ibirori bo bari bagiye. We. naho nitwe nako nari nkubeshye ntabwo aribo nitwo. sasa ikigabo cyari kimubeshye mu magambo hano umugabo avuga ati ngo bo bagiye mu kirori bari bagiye kurikira umugabo hano. Michaels. bari bagiye kwa Mike. Celebrating. I don't know. bagiye guserebura ntabwo byiza. I don't know. They went there last night for about an hour or so. ubwo bari bagiye guserebura ntabwo mbizi. hey We. oya nitwe wihangane nayo nkubeshye. Where is he now? bwira ahantu ari. I swear ndarahira simbizi. to you, I don't know. ndakubwira simbizi ndarahira. George. George Get my jacket. genda uzane ijaketi yanjye. On the back of the chair, George. Go get my jacket. genda ujya inyuma hariya inyuma ku ntebe. go back get my jacket on back chair. Do as he says, son. mwana wanjye bikore nk'uko abishatse. do as he says son. turi genda muzanire ijaketi. ndetse yavuze ahantu ndetse umuntu hari umugabo uyu mugabo byanze kuzana muri guhiga. turi ese arahiga n'uyu mugabo ntabwo tubizi. tayari ntabwo turamenya izina rye. yari yishe umugore hano aje kubaza uyu mugabo hano. aramubaza ngo ari hehe. You tell them everything. ubabwire byose. You tell them who you represent. ubabwire ndetse n'uhagarariye. turi basi bantu uyu mugabo yari umwavukari sinzi. turi bimeze biti genda guti. ugende babwire umuntu uhagarariye. ndagira ukurikire umugore yari yishwe barakwereka umugabo akiva aho ngaho ntabwo byatinze ya jano agafilime bakise ngo iki. retribution.
basi tuyara umugabo yaje hano barakwereka bidatinze umugabo gutya yaje hano aho fatiro cya gari ya mwuka barakwereka umugabo yerereciye gutya igihe ukurikira witonze amazina ye nyakuri yitwa Dan Richardson kwereka umugabo bidatinze gutya halo yaje ko umugabo ko agenda gutya hari icyo afite mu ntekerezo hari umuntu agenda atekereza gutya niko kuri nyine umuntu aba afite umuryango akagira ibintu atekereza nkuko nanjye ahantu hose mba ndi bafite ibitekerezo byanjye ndetse n'abantu mba ntekereza burya umuntu wese kuri iyi si aba afite umuntu akunda uretse ibere byanze ibere wakunda amafaranga nicyo kintu kimuziho cyonyine kazungu agakunda abakobwa cyane cyane bambaye twa tuntu akunda kurunguruka twa kazungu ararunguruka ni ibintu bye arabyishimira hari abantu nyine baba bafite karite z'ibintu bakunda bitandukanye ndetse bakaba banabinezererwa bakumva barishimye kimwe nuko hari umuntu wishimira guhemuka barakwereka bidatinze hano hari ikindi kigabo batwereka hano gisa nkaho kizamuka bakatugaruka ndetse bakatwereka n'uyu mugabo hano nagira ukurikire witonze nuko twatangiye ukurikire witonze basi hari undi mugabo uza hano uko uyu mugabo yerekera gutya bakatwereka undi mugabo barakwereka bidatinze hano hari ahandi batugaruye hano tururi bimeze biti haragira gutya hari uri hano ari mu kazi ari kubitotse Morning, Chief. waramutse shefu Morning, Ronnie. Don't call me Chief. waramutse Ronnie ntunyite shefu toyari Where is it? bire Don't fuck about, Ronnie. I need my thing. umva ntuzanire Ronnie ibintu by'ubugoryi mwereze ibintu byanjye wenda gutumye hari ibintu kumbe Ronnie akunda kuzana mugabo ari hano gasani kikaba hari ukuntu bakizana ibintu bimeze nk'ubugore kikaza kigahiritira kikarya ubizanye ni Ronnie baritegereza hano ni abakobwa ikigabo gisaba uwibere ni cya mukarage Ronnie What do I need to know? You asked me to keep. ukeneye kumenya iki What do I need to know? nkeneye kumenya iki mumbwire ikintu namenya You asked me to keep an eye on the Williams trial. And? It was thrown out. Fuck. umva ndagira ngo ubanze umenye ndetse urubanza rwa William kubera ko uru rubanza rwa William rwanzwe What? rwarangiye What's going on? byarangiye Nothing to worry about. umva ntibigire ikibazo Thanks, Ronnie. wakoze Ronnie turori ko yaje hano I just wanted to run hari something ikintu nari ndi gukora and come back later if you're busy. niba uri busy nagaruka nta kibazo n'ubu nari ngiye gukupa umuntu We're tired of East Simpson umva stuff. turaza kuvuga ibintu nyuma ni ibintu bya polisi nta kindi What was that about? ibyo byari iki Stationery. ni ibintu byo kuri sitasiyo n'ibindi byinshi Immediately. nagufasha iki Williams trial. It's been thrown out. Yeah. ndetse urubanza rwa Dan William rwaje muri make gukanserindwa muri make rwaretswe Heard. nabyumvise Surprised? watunguwe Well, a little, yeah. Well, yego natungwa ariko brought in a heavyweight barrister, didn't they? I mean, it's hard enough to get a rape conviction with video evidence and 100 witnesses. umva ntabwo n'ubundi kugira ngo wemeze ko umuntu yafashe ku ngufu ari ibintu byoroshye nta bimenyetso nta n'umutangabuhamya ufite ntabwo ari ibintu biba byoroshye But urumva ntabwo ari ibintu byoroshye kuba rero William urubanza rwe yatanze biriya bahise barwanga ntabwo ari ibintu byoroshye nyine ntabwo byari bwumvikane kubera ko nta mutangabuhamya afite ndetse nta n'umundi muntu yakoresha kugira ngo agaragaze neza ko umuntu yafashwe ku ngufu white boy, rich family, no priors. Look, niba kandi uriya muryango uriya musore wari wafashe ku ngufu uba ari gushinja ngo yafashe ku ngufu ari umuryango w'abakire kandi nta n'ikindi kintu bakora nyine urumva I don't know what I expected, but sinzi ikintu niteguye ariko it's what happens next that worries me. icyaba nicyo cyampangayikisha what can happen next that was me What do you mean? Well, Shut kuvuga. you know the family and how they got rich. urabizi uriya muryango n'uburyo ki wakize The accused is the son of Christian Gregory, who I'm sure you've heard of. umwana uri gushinjwa ko yafashe ku ngufu ndetse n'umwana wa Christian cyangwa se wa Christian Gregory ndetse niwe umwana we w'umukire niwe uri gushinjwa kandi abizi uriya muryango uburyo wakize nawe urabyumva neza ariko uwo mugabo Christian Gregory wamwumvise Dan Williams, you probably won't know, but he is the father of the victim. kandi uriya Dan William niwe papa w'uwo mwana waje gufatwa ku ngufu He's also
a debt collector for Gregory. ndetse akaba ari nawe wakoreraga uwo mugabo Christian Gregory umwana we yamufatiye ku ngufu. Ibaze ibyo bintu byabaye muri make. uwo Dan William umwana we yaje gufatwa ku ngufu, afatwa ku ngufu n'umwana wa boss we. Tururi, This could all turn very messy very quickly. ibi bintu ndetse byahita bibyara umwanda byose cyane. Right. No, I can't just pull a guy in because you don't like him. I'm trying to help nta kintu nakora njyewe the guy. njyewe kugereza ubufasha uwo musore. I completely sympathize. Why njyewe nibyo do nabigaragaza. you suggest? none urumva twabigenza gute? Squad car on him. mushireho imodoka zigume. What happened? mba ntabwo ibyo byaba. Justify fucking state. ibyo bintu ntabwo byashoboka hano. nta kindi kintu namukorera. Know that this is a smart use of man. ariko ubu ni uburyo bworoshye bwo gukoresha imbaraga. I hear you, but it's a very different umva perspective. hano ibintu ntabwo byoroshye n'ababikorewe ntabwo bikunze. You've got the- muri biro ndimo hari ukuntu binkomereye. I'm not sorry at all. wowe ihangane ntabwo nari mbizi. tayari. Well, look, I've umva duly voiced my concerns and reka ngende ndebe ibindeba n'ibitandeba ubwo ndabiretse nakundi. leave you nawe ngiye kuwusiga to hano the proper use and expenditure of ugenda station. ukoresha gahunda ndetse bagushinze tayari. barakwereka bidatinze gutya ndetse uriya bari kuvuga ngo Don William umwana we yafashe ku ngufu, aza gufatwa ku ngufu n'umwana wa boss. ngo bamwita ndetse boss yakoreraga ngo ni Christian Gregory, ngo ndetse yaramukoreraga ari debt collector. yarashinzwe kwishyuza. barakwereka bidatinze ari wajana. tururi bas kumbe kugira gutya. hano hari abandi bahambiriwe ndagera kuri icyo bitonze. abandi bahambiriwe hano tayari. ikigabo cyaje. tururi bas bandi baziritswe hano ndagera kuri icyo bitonze. tayari kuyahumeka nabi ikigabo kigasa nk'ikimusubiramo. we ikigabo ni amagabo menshi tukaba twitonze. okay, so retribution. tayari. tururi kwereka bidatinze akagabano. kaje kitegereza abantu bakubiswe bahondaguwe tayari hano. tayari mucyara hano singafungiwe hano. kikaba kijya kuri briefcase hano. tayari kikaba kibanza cyitegereza bari hano. ni amagabo menshi. akagabo gasa nkaho gasa n'uburakari karaje gutya kagafatira pensi. dore n'urwoma kizana kurikira amagambo witonze. azana pensi. niba umugabo afite ahantu agiye kumukanika sinzi. pensi hasi agifite icyuma gitera mwino kivanamo. abagabo ntabwo kiravuga. ikigabo ntikiravuga. gishyira icyuma hasi gifata pensi. kino yo gutya kijya kwino gikaraga kuri pensi. gikaraga kuri pensi tayari. ikigabo gikora tortire. yewe gakiri hano. abagabo menshi gica amarenga. turori basi kurikira witonze. ababwiye ati apfa kuba ari William ijambo ku ijambo. nkurikira kira kintu cyose turori. genda gute. kikaba cyaragiye kiri kugenda gisimburanya materiyeri kizana kanyondo k'imisumari. ya misumari mito kizana kanyondo. witonde urebe kizana. kwivuta hunyukwa. gikubita ku mirundi yose. kirakomanda tayari. akagabo ni akagome nta kintu kavuga. barakoreka kakiye telefone hano ngo nakicanye. abagabo menshi. Yes. yego Fine. sawa. umpishe yes sawa. niyo magambo yonyine kavuze akagabo hano tayari.
kagabo ubundi hari abantu bagize nabi nyine bagafata ibintu nye hari ubugizi bwa nabi buri kimwe cyose bakoze bakumva ko ari ukugira kwa nabi tayari kagabo ka Jean kaza ukegera umugabo hano turori sibiti tayari turori ndeba Look at me. ndeba turori Are you ready? uriteguye uriteguye basi karamuhingaguye shaho barakwereka bidatinjana barakwereka hari undi wari uri kutuyoga tw'amake hari uri hano ariko nk'utuyoga tw'amake ukuntu areba nk'umuntu wicuza tururi kwerekana bakatwereka gutya hari indi foto y'umukobwa ikomeza kugenda igaruka gutya nawe asa nkaho yibuka kurikira witonze nawe yari umuntu yibuka tururi kira gute bimeze bite turibuka hari ibitekerezo biri kumuzamo gutya ahagaze hano ntabwo turamenya basi tururi igitekerezo gutya igitekerezo ku mwana w'umukobwa hano gusa twabonye muri polisi hari ukuntu bari kuvuga ngo Don William cyangwa se Dan William Daniel ndetse umwana we yafashwe ku ngufu aza gufatwa ku ngufu n'umwana wa boss we bimeze biti biraza kugira gute kurikire witonze urukuruzi Magnet Rwogera w'inzobere ndetse n'awazanye kaga filime hano k'ubwenge nababwiye nti ushaka filime z'ubwenge umusobanuzi w'ubwenge bandebereho tayari tururi kwereka hano uri gutekereza gutya umusore umwe bidatinze tuvuye tugaruka hano tugaruka kuri wa mugabo twatangire ntabwo turamenya amazina ye n'indi tururi se biti basi tururi zando kigenda tururi nibwo yigendera gutya uyu mugabo twamubonye nta mikino agira hari umuntu ari guhiga ntituramenya ninde yinjiye gutya ubundi iri kugiye kwinjira gutya ahita agira ndetse no muri club tayari gera ahantu imiziki nyine muri club uzanze ubona nyine bukeye wagira hano ukabona burije What can I do for you, love? turari bakikira hano agera ku kabari hano turari You're new here. uri mushya mushyashya For you, lovely. nakora iki mukono Your boss. I'm an old mate of. nyine boss wanyu ndashaka kugira duhure Oh, no, he's not in today. I mean, he might be late. ntabwo arimo indani hari ahantu yageze mba ndabizi arimo I told you I haven't seen him. nakubwira ntabwo namubonye He's not- mba boss warimo Who's he with? mba ndekura I don't know, in your- ndekura ariko Hey. we mbwira boss rero ndekura ariko tayari haza bodyguard What's going on? we niba iki ntabwo byemewe utwe ndahinjira ku ngufu tayari ashaka boss rero yinjana tayari barakwereka bidatinze tugaruka kuri ka kagabo kakicanye nako twabonye tururi kaza hano harabo kamaze kwica kaje gutya boss arirukanka Jesus, man. mwana nyagasani How you doing? urakora iki Good to see you. You ni coming? byiza kukubona waje kwishyura hano Are you? ndaki kigoryi mwana we Sounds like you had quite the fucking party in there last night. birasa nkaho nijoro habaye ikirori sibyo ukoze neza Hey, well, you know me, Danny. You know it's Friday night every night round my. mwana urabizi ibintu by'imikino nibyo ntisanzwe bamo ibintu by'ibirori aragikoma Yeah, breathe. ruhuka Get up. ruhuka waruhutse haguruka Catch your breath. ruhuka sha Better? Much better. ni sawa yego tayari You know I can't tell you, Danny. urabizi sinakubwira dani arakoma hey you know I can tell you Danny arakoma Enter. Daniel And you're going to tell me when he left and where he went. uraza kumbwira hano yagiye ntandari I don't know. simbizi Okay. oya oya nakubwira
ushobora kubitanga mubi cyane Sean Fucking tag along. ari hano hari ayandi mu bantu bari kumwe I don't know where he went after here. It's a good job. ntabwo nzana ba Jesse Tana bahita berekeza ko tumara gutandukana gusa bari hano I reckon you'll be tucked away by now, man. You'll be fucking hiding, won't he? He knows, Danny. mwana Danny ndabizi yihishe Oh, fucking know you're after him. mwana barabizi ko bakurikiye barabizi ko bakurikiye Exactly where you expect him to be, but you'll not get tricky. umva Why would I give a fuck about Tricky? kubera iki bari kuzana ibyo bya Tricky kubera iki nabyitaho umva I know, man. ndabizi Who else knows? ninde wundi uzi ninde wundi ubizi That wee prick was practically fucking bragging about it. hari undi mukinga twara tubiganiraho He knows what you're doing, Danny. hazi ibyo uri gukora Danny Good. byiza He's called him in. yamuzanye mu bintu Who? inde Know who, Danny? azi isoni inde Say it. bwira Gallo. Mr. Gallo. Mr. Gallo turore si biti What else was he gonna do, Danny? mwana wumvaga ari bukora iki Danny You can't win this one, mate. Not now. You know you can't. mwana urabizi ntabwo watsinda urabizi oya wakagura ikigo You think this is about winning? ntabwo ari ugutsinda ibi ngibi I just need enough time. nkeneye igihe gihagije You don't have time, Danny. Danny nta mwanya ufite ntacyo ufite For him, man. mwana ntacyo nta gihe gisigaranye I'm sorry, Dan. Danny wihangane Be sorry for them. wihanganisha ihubwo tayari turori yaragakunda guhe gutya agasigaho ngaho kamubwiye ndetse wari guhiga ndetse ko nawe ari hano hafi ndetse hari andi mabandi ndetse hari undi mugabo binjijemo barakoreka badatinze twolkana uya Chilian uyu bamwise ngo ni David Chiliano Okay, thank you. turori Gov, David I'm off the clock. amba isaha zageze ndagiye Give it to Riley. ubibwire Riley From Heather Chambers. head of chamber yagwa aragushaka Who is Heather Chambers? indi chamber ninde Fuck me. nganda turori Yeah, but if he can get back to I told you. nabitekerezo nakubwiye Can I call you back? narakubwiye ngo ntabwo batumubuza Come in, please. No need to knock. He hit wambwira nyine the kumenya lawyer's house. Who? yagiye atera ndetse mu nzu ya wa munyamategeko Williams. inde William He held a hatchet to the wife's throat ndetse yagera na Monica When did this happen? a few hours ago. Now ibi we could byabaye ryari amasaha make aciyeho settle this before it started. Oh, fuck. reka ibi bitangira nakubwiye ngo tubihagarike Fine, just bring him in. Do you know where he is? And can I remind you, you're talking to a superior ariko officer. se buriya kuza gutya uri kuvugisha uzi ko uri kuvugisha mu Rwanda ugukuriye But this is what the guy does. He has two jobs: beating people up and evading the police. Both. umva icyo ndi kukubwira ni kimwe uriya musore nakomeje kukubwira nubwo uri kubwira ndi kukubwira ngo uri umuntu nkuriye nakubwiye ngo uriya mugabo afite akazi gasaga kabiri uriya mugabo akubita abantu ndetse agacika na polisi nicyo kintu ari gukora Of which he does very well, Mom. kandi ibyo nibyo bintu akora neza mama urabyumva turore basi kwereka kumbika akagabo ka Jeanne nakubwiye ko ari kugenda gakurikira umugabo tayari inzira ku nzira ahantu umugabo yagiye bakohereje tayari turori bose kari kugenda gatsimba agira ukurikira witonze ka Jeanne turori kagabo nakicanyi koherejwe kugira ngo umugabo kamurangize barakoreka bidatinze hano tayari kitwaje ibikoresho muri briefcase bakatwereka gutya umwana w'umukobwa hano asa nk'atambura gutya umuziranye yakuriye umukobwa amwita Olivia Tupcher tayari kwereke kumbe tayari dore uwo bavuga kumbe uyu niwe bita Don Williams turore
tayari ngo yateye kuri wa mwavoka sinzi umwavoka yamusizaga iki ariko imbwa twumvishe ngo ndetse yaje gufatirwa umwana ku ngufu umwana afatwa ku ngufu turori kwereka ndetse arahandi yaje hari indi night club yateye tayari turi hariya niho irari ryuzuye yinjiye mu irari undi hariya niho bita mu irari yinjiramo n'irari dore irari riri kurdo n'iryo tayari basi buri bwinshi hano shinyuma tayari sana panze reberamo imbere gutya tayari ubusinzi tayari yafatiye umwana ku ngufu ari guhigana ishande sasa cyamufata umwana ku ngufu kiri hehe tayari Mom, just put her in front of the TV and she'll be quiet. Yeah? Mama, umwana wanjye mushyira imbere ya televiziyo araza guceceka. Fine, alright. Ndabizi kumva nakavugira kuri telefone hano. Tayari. Son. Banza aca mu bwiherero bwa boîte hano. Night club. Tera imbone kumbe hakurya hari ibyabonyemo. Ibonyemo gutya. Ruri. Shano, nakwiye kubita nyina ko mu kabari. Language. Sorry. Wajya uvuga mu nzu ndimi zawe. Doing here. Urakora cyane. Okay. Yeah, I see that. Siri ukora akazi kanjye. Scumbag. It's my job. Ni akazi kanjye. After what he did. Nyuma y'ibintu byose akoze uracyamukorera. What a loyal friend you are to her. Muracyari inshuti ze cyane muracyari muriho. Now. Umva. Look, Dan, whatever you're thinking of doing, please don't do it. Umva niba ari ikintu gutekereza wije ko. I've got to go. Sibyo ngomba kugenda giye akakobwa bari basanye hano. Ibuka imugabo ndetse yahoze akorera icyana cya yahoze akorera boss w'icyana cyamufata umwana ku ngufu. Tururi. Sana. Kobwa namubwiye ibyo yatekerezaga bibikora. Ngo yinjirana. Yinjirana ni muri club. Yamaze n'ubundi aza gufata amafaranga ya boss igihe kinini. Yari arabaye banyano. We, ki, yari binjiramo. Hey, mugabo. Binjiramo gukubitira abasore hano. Turore. Yari. Batino ryano. Yigirana nabyo. Hey, mugabo yanutse. Ni Don Williams. Nakumenyera ba William. Hey. Yari, hari cyaje fatamana. Turore. Bidatinze gutya. Kumbe kakicenyero kagana. Nabaginga. Subira inyuma nabasha. Turari. Ujana mwabaginga. Jana nabasha. Nicyaje kukura mwana. Shoot you right here. Abaras. Yaragishimusi. Turari. Tinda tugara kuri David. Hari hano. Something's happened. Our friend has just walked into one of Gregory's strip clubs with some very persuasive armory. He's looking for him and he found coming out of the building, not before he had a little dance with a couple of bouncers and punters. Right. Still 19 under this. No. Back, all right? Oya. The car outside Williams's house, Tricky's, Gregory's house, and business. Ndabizi niba yajyanye mwe mushimuse tubyanze kuza turajya muri munzu ye tugende tumunekero tatujye muri yongo yajyanye. Closing stable door. The horse hasn't just bolted, it's taken a massive dump on the doorstep. Uyu nguyu uri kwica amahirwe kugira ngo dufate kariya kajinga tugafate kari kugenda gakubita abantu ahantu hose ariko uzambye ibintu. God, spare. Ntabwo ari kwemeza. Will you? You sound like the fucking Daily Mail. I was wrong, you were wrong. Uragira ngo dutangire tujye kuri Daily Mail nk'ibisanzwe. Oya, ntabwo ndabyanze ibyo. Not about scoring points. There is no blame here. I don't want your job. Jesse shaka sika kugira ngo usimbure sibyo. To bring this to an end before Genda gira ibintu birangiza ku nyuma y'ibintu bitangira. We will do this in a reasoned and reasonable manner. Ibintu tugomba kubikorera impamvu kandi impamvu twashize mu bwenge. Find him and arrest him. Let's not call the fucking airstrike yet. Ikirano kugira ngo tugende tumufunge nta wundi muntu ugize ikibazo na kimwe. Tayari.
tangira gusirani bukuru birashaka kugira ngo nyine agufatira Don Williams ndetse bamufunze ibintu bicemuke tayari adakomeza ndetse kwihorera tayari barakurika ndetse y'ingoyo hari uyashimusa muzana hano hey yamwizaniye turori simbisi jana mugabano mfite umushinya mwinshi umwana we ndetse yafashwe ku ngufu tayari ndetse niba abandi bafata ku ngufu bagahita bica umwana wawe mugabo yagize umushinya amera nk'usaze tangira gushakisha buri umwe wese wagize uruhare ndetse mu rupfu rw'umwana we turori bimeze biti umubyeyi wese uko amera agira umushinya mwinshi arakizanye kizana hano turori rero utega amatwi witonze Tom, I didn't even do anything. ntacyo na kimwe nigeze ukora. Didn't do anything. ntacyo nyine wigeze ukora. So I know you were there. ariko ndari mbizi wari uhari. You didn't do. ariko ntacyo na kimwe wigeze ukora. You didn't say no. Let's not go to our house. You didn't tell him, no, you shouldn't go inside, we should leave. basi se igihe mwazaga iwanjye muje kureba muje gufata umukobwa wanjye ku ngufu kuki uwo mwazanye wapatiye umwana ku ngufu tugeze umubwira ngo reka basi tubireke reka tutabikora reka tuve muri iyi nzu reka nitwinjire muri iyi nzu kuko ibyo bintu byose tugeze bimubwira n'ayo magambo yose amubwiye. You didn't drag him off her when she screamed. none se basi wigeze umukuraho igihe umukobwa wanjye yatakaga. And you didn't beat that monster half to death for what he did to her. igihe se mwamuteraga agahinda ndetse muri no kumwica basi wigeze ugira ikintu ukora. My child. umwana wanje. See, I could put a bullet in every one of your limbs for everything you didn't do, so I want to know what you did do. uwo mwabajinga mbona banana bashira ndetse amasasu mu ngoma sa ndetse mu bice byanyu by'umubiri wanyu muri limbs zanyu mwumva nabarangiza mwese mwabajinga. Did you do? Did you none kabira ngo wigeze ubikora. watch? basi wigeze ukora iki. Is that what you did? Is it? Yeah. But you cheered him on, didn't you? Did you cheer him on? Come on. simwishimiye we yagihondo guhana tayari. Did you listen to her scream, begging him to stop? basi so wigeze umva ukuntu yari ari gusakuza umukobwa wanjye igihe mwamwicaga muri no kumufata ku ngufu mwigeze mwumva ukuntu yatakaga anasaba kugira ngo muhagarike. Did you get off on that? basi mwigeze mumureka On that? mwigeze ibyo mubiriyega mwigeze mumugira imbabazi. Down, make it easier for him. mwebwe byanaboroheye kugira ngo mugire icyo mukora ndetse mwice umukobwa wanjye birangire gutya. That's what you did. ibyo ni byo wakoze. But there's not be a fucking dead man. wangu. You know what they're like? They don't fuck about. People like us. You and me. We do what's told, right? mwana urabizi cyewe abantu bameze nkatwe urabizi ukuntu tumeze si ubizi. si twakoranaga si ubizi wowe abantu bameze nkanjye nawe. kikaba cyitegereje ndetse You didn't spend enough time with her. You didn't spend enough time with her. ntabwo wigeze ndetse umarana umwanya nawe nta n'umwanya n'umwe wigeze ushyira distance hagati yawe nawe. You didn't listen to her properly. You didn't pay attention when she acted up. ndetse nta n'ubwo wigeze umwitaho. You didn't put enough distance between her and your work. ndetse ntiwigeze ushyira distance hagati yawe nawe ndetse n'akazi kawe. So you didn't protect her. You didn't keep her safe. You didn't. ntabwo wigeze umurinda ndetse ngaba atuje kugeza uyu munsi. And you weren't there to stop this. mu gihe wari uri hariya nkeka ko wari buhagarike ntabyo wigeze ukora. ukaba uri hano jinga jinga oya tayari yaracimennye kirashe mu isura. turori zabita umugabo yaje guhora nta mikino afite. mwica umwana w'umuntu mutazi ibyari byo. njye nahisemo gukizwa nakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndavuga ngo ibi bintu byagenze gute. barakwereka sasa ukuntu ibigabo byagenze. tayari wari umunsi umwe kurikira ukuntu byagenze tayari. umugabo nibyo yibuka tayari.
Gusa umwe n'ibigabo byaje bikomangira umukobwa ukuntu byagenze turore. Hello, my darling. Nice to see you again. Hello. Bite, byiza kubona none. I'm here to see your dad. Is he around? Naje kureba so arari. No, he's out. Ntabwo hari yagiye. I'm not sure when he'll be back. Ntabwo mbizi ndetse n'igihe ari bugarukire. Oh. Hey. We didn't get to meet properly last time, did we? I saw you. I remember you. Uracyanyibuka cyane ndakwibuka. I'm Freddie. Banta Freddie. Olivia. Nanjye bata Olivia. Pleasure to meet you properly, Olivia. Ni byiza guhura nawe. Lovely as your dad said you were. Rwose uri mwiza nkuko so yabivugaga. So he talks about me. Yagiye amvuga papa. All the time. Cyane buri munsi. Yeah, all the time. Yeah. What? I was just making some lunch, so. Nyine hari ukuntu ndi gukora utuntu mu rugo tw'amafaranga. Nta kibazo. Nanjye ninjire. Yeah. Actually, do you think it'd be all right if I came in? Hari ikibazo nakinjira hari icyo byagutwara. It's just my friend back there. He's boring the shit out of me. Nyine ubwo urumva nahita nzankategereza so urabizana ndi faranga yigeze kunguza. I don't want to get you in trouble. Ntugira ikibazo nta kibazo injira nta kibazo. Yeah. Nuko cinjiza ndetse kikabana. Kikaba kikigenda gutyo. Dore ukuntu cyahindutse kireba mugenzi wacu urangije kwicwa mu kanya. Umunsi byari biri kumwe. Cinjiye mu gityo. Tururi. Gakobwa kinjiyemo indani. Guhakara ibi bisore mupfuye kuboneka byose bikinjira iwanyu. Si ikintu kikaba kinjiye gutyo. Ariko indoro twabonye. Gifite irari. Tururi. Cyabonye agakobwa gaseka. Bagabo mumenye inshuti mufite. Zitazabangiriza abana. Like your dad's girlfriend? Sort of. Papa wawe yagiye mu bice yagiye gusura girlfriend we. Muri ibyo. Umwe muri ibyo. Sort of. Nakubwiye ngo kimwe muri ibyo. Sort of. Fair enough. Ntabwo mbizi. Cyitegereza agakobwa hano. Kurikira amagambo. You're lonely. Uri wenyine. Look, it's all right being lonely. Hako ni sawa kuba uri wenyine. No, I am. Ariko njye. I think you should leave. Ndaceka wagenda. My love. Kubera iki se mukundwa? Genda. Tayari. Gakobwa. Tayari. Ikindi cyari nje kiragafatanga. Uko. Kikaba gihita kivuye gutya. Tururi. Ko bakise Freddy. Tayari. Bas. Nuko byagafashe ku ngufu ndetse birakica. It's him. I know it's him. I've got a 4-man unit standing by. You leave it to SO19 and you stay here. Second support team standing by. Don't know what you're walking into. You don't know it's him. This guy every step of the way. Another opportunity to stop him. Bumbishe umusore yari umuntu yarashe. Sana kibazo 5 on you. Tayari. Ariko. Proceed with caution. Shiremo gasopu. Proceed with caution. Tayari. Tinze tayari. Uyu mugabo ndetse arangije guhitana kwereka umugabo yavuye hano ndetse bamaze kumva ahantu amasasa avugiye tubonye ndetse timu isa nkaho iri kwerekeza ahantu uyu mugabo ari agira ukurikira witonze. Kuba umugabo ko yakagiye gutya. Ko yakagiye gutya. Hari ikigabo yakubise amaso kigana ahantu ari. Tayari wamwicanyi. Wamwicanyi iri kugenda mushaka mukurikirana tayari. Jesse imbere hari icyo yabonye kikaba kiri kuza. Tayari. Kigabo naje kugera hano. Isa nk'icikangamo. Gishyira ya briefcase yacu irimo ibikoresho. Gikoresha cyicisha abantu hano. Tayari. Itsimba hano. Ugwindukira akagabo arakabona tayari. Shyiramo isasu. Hey. Tayari. Ugwindukira akagabo arakabona tayari. Ahantu hose nagari. Nakicanyi. Kamukurikiye tayari tururi. Tayari. Kavuye karasa hano. Kagabo karitonze. Hey. Kavuye kitonze tururi. Sas. One.
Yohana dirijante kiri kuza nk'ikiri ko dirijante ashyiramo indi magazine tururi shyiramo isasu gira gutya kari kamuhaye karahonyuka dirijante indikateri yewe kakabakariano dirijante tayari indika dirije kariano ugabatangira gucika tururi kakabakari kuza kadirije wagira ngo mu kwica birakaryohera ko ntabwo amasasa kareba tururi kumbara kureka timu yaje David yayizanye kagabo kaza kari kudirije gashiraho silencer kakwica bucaca kayizeye kamaro kagarya kwereka kumba abangaba tayari kumba yo gisoka kuri keme tayari yeze hano tayari kagabo kari imbere kamutangira imbere tayari bize biti kagabo kari imbere tayari sasa bakubakaje gutya ni timo imeje gushaka umugabano gushaka kari kayimutunze abarakijira tayari tayari uyu nakugira hano kwerekana ndetse David ibuga kigiranga usanga umusore wa mbere arahawe tururi yatangira guca shene kagabo kari kamwishana yabuze gato tayari gacitse atyo yasa mwinjire tayari mwinjire got air strike binjira batyo yacitse atyo basigira aho ngaho tayari asiga polisi yanganye nabo teza imbere tayari ni timu ya mbere kagabo tayari kari kubakoramo umusibirizo hano timu ya mbere banda abasore bakuramo tayari David turori bas je kwigira kagabana je guhiga umugabo ariko kagabo wakutanye nabo nigasanzwe dore gucuranga kagwa rero karakudoda kakuniga tayari kakuniga n'inkari kabone bwacika turori acitse kagabo kari kamwishara yabuze gato cyane bas turori sasa umugabo ko yagacitse gutya kigera hano tayari basi kagabo polisi kabambere y'inama kari kwica subiriza umwe kundi tayari yaciza gutya ni David uko yakaje imbere gutya tururi kagabo kari kukunigira amapaga shano polisi ntabwo gatinya kwerejwe ni killer serial killer kicira amafaranga tayari sasa yuko yakaje gutya gisonga mbere gisonga mbere gutya tayari kugira wanasanga umupolisi tayari down chini ku butaka gutya yahawe byarangiye tayari kiraro hari cyaje kivugiriza dore na silence tayari Are you ready? uriteguye tipe cyaramuhaye kuri silence yacyo kiramubaje ese uriteguye kwereka ndetse umugabo ari bwa yaje hano ariko umugabo mu kugenda gutya nawe tayari akabona amagabo agakubitana n'akagabo amaso imbere ye urukundo umugabo ndetse ari kubibona tayari akagabo kamwereka tayari stop watch imubarira igihe tayari wangu ni hande nzakwifatira tu kabijya banarabona kagabo hano kabona gutya umugabo n'ibitekerezo afite hano kiri umushinya n'uburakari bwinshi ibitekerezo afite hano turori sibiti mugabo kari hano ararota guswa tayari ariko ibitekerezo bimurimo umwana w'umukobwa wishwe ndetse yanafashwe ku ngufu ndetse yajya no mu rukiko ibimenyetso bikabura
uburyo ki yashyira urwana rwa boss rwamufata kugufi kugeza n'uyu munsi akaba yararubuze umugabo nibwo yaje hano agahinda kose burya ngo ubuze uko abigenza ibibazo byarabyimenyera akanagwa neza kubera ko nta kindi nyine aba yakora umugabo ko ari hano disi utangira kwibuka agakobwa ke tayari ibitekerezo kwereka bidatinze kumbe hano kari hano kumbe ari kandagira ukarabe imwe hano Shit at me, why can't he just knock? hasi kuki winjira kuki utambwiye ngo cyangwa ukomanga ufungurire I thought you'd, you know, left. naketse ko wagiye uransiga Thought about it. tayari So glad you did. byiza So, bro, you fucked it yet? wangu meje bite so wangu kubera ibinkwa bintu mu kibiri hano tayari ruca mwe byayindi bafata biyibyaga kwego byirasi by'ibisore tureba biri kubimuki kumba akagabo ka jana ndakubwiye akagabo kugenda kamukurikirana buri hamwe hose kari kumuhiga buri hamwe hose umugabo yakurikiye tayari oya Sorry, that's not why I'm here. hano ntabwo ari heza So why here then? I told you I don't need you looking after me. niba utaje kugira ngo nyine ukore kuri gahunda umereze amafaranga nakubwiye ntabwo ukwiye kunyitaho No. oya tayari I'm sorry. wihangane Look, I'm working tonight, so you can stay for a bit, but if I get a job, you... You can't work. ngiye gukorera ijoro kandi urumva ntabwo byakuneye ntabwo uri bukunde No, kubera through no, this, I'm it's really not not... safe. It's never safe. hano ntabwo afite umutekano ugomba kuvana haraciye afite umutekano ugomba kugenda Dan. ntabwo byakunda dani baba bagisirira kuba akagabo ka jane ugomba rero jane kazakandagira ukarebe zicururiza boro zazo akagabo ka jane ukumva ari ibintu biri hano Go out for a few nights. ugomba kuvana Seriously, I need you to leave town. for a Oh, few leave days. town! seriye ndashaka kugira ngo uve muri uyu muci akagabo ariko yahoze atari tutayari Mate, have you got on your case? Not for you. umva ibi ni ibiki bikureba hano ntabwo bibareba sori Give me your fucking case. niyo kesi yafite hano I need you to trust me. ndagira unyizere I need you to leave town. ndagira ngo uve muri uyu muci Take this. Don't Achiri tell anyone. Don't trust Why have you anyone. got a gun? ntugire uwundi muntu wizera umva ntabyo nshaka If you can take it, you can have it. umva nimujyana aya mafaranga mugere mwishire kabagega we bata akagabo hano hey kagabo nirwanya nirwanya gafite icyuma hano What have you done? ukoze iki turore Tricky was there. Tricky yapfuye He helped him. yaramufashije I couldn't let that go. ntabwo nari bumureke ngo agende gutyo Just need time to get to him. ko byagenze gute Tricky yamwishe You need to leave now. Oh, Becca, listen. ukeneye kugenda Telling you you're not safe. umva nawe nakubwiye ngo ahantu ntabwo hatuje wese akundi mukijamo You've had other people after you. kumva ikigabo niko kiri kwicana Different. tayari ikigabo cyakurikiye umugabo hano ahantu yaje mu rugiye make Get yourself killed. I don't want your money. nta kindi shaka I said no! ntabwo amafaranga yanjye nshaka ntabyanze ese no kumva akagabo tayari niko kishe abantu bose kari kugenda gakurikirana umugabo tayari ahajya hose karaje kakwicira abasore hano aya mafaranga ye barayanze abwiye akakobwa kave muri uyu muci I'm so sorry about everything. wihangarika bwa byose mugabo arangije acaho asiga agakobwa hano tubonye ndetse hari akinjiye hano umukobwa aramubwira ati basi reka kubara y'ijoro yamusigira amafaranga akaramubwira ati nta mafaranga yawe nshaka ugenda uyijyandire ayandi yawe sinyakeneye barakwereka ko hari izindi kandagira ukarabe ziri hano ziyicuruza wangu bebe hari umugabo waraye ameze neza bidatinze agakobwa kahise kaza muri bagenzi bako kaza gukubara y'umugoroba kwa kundi bavuga ngo nyine ngo uyu munsi sinibanuye barakwereka kumba akagabo bidatinze hano tinze kaje hano abona kandagira ukarabe hakurya kari kuzireba gutya kaza kazisatira ziri hano ziri kuganira kenshi amagambo yazo menshi murabizi ibishego ni ibijyabo tayari akagabo kari kuza gasatira ahantu bari umukobwa aramubwira ati ave muri uyu muce aravuga ngo iyo mugoroba bakanya kubari acuraza ku kiro no ku kiranguzo tururi kumbe bakiri hano akagabo karaje gutya
mugabo twakabonye nakicenye turori mukiri win Look for the company. mondeke ndashaka umuntu tujyane kabisa Forgive me. nari You don't have to forgive anything, baby. tayari baragenda buri wese baramwataka ikigabano See you later, girls, alright? I have money. tayari But, sorry, I'm not working tonight. njye ntabwo ndi gukorera ijoro Last night. ijoro rya nyuma ariko reka dukorane I'm not working tonight. Another time. ni ijoro nyine nakira ntabwo byakunda Hard to get and getting fussy. Come on. iyindi nshuro Get everything you want. wowe ngiye nijyanira umukobwa umureke 1 hour. nta kibazo nkwaye isaha imwe tugenda isaha imwe ibintu birangire arikanze ko kari bukorera ijoro tayari kemera isaha imwe kandi baripakurura tugende iyo saha nyikore tugenda ngo kijya gukora isaha kigabo twakibonye n'icicanye ntabwo gikeneye na gahunda tayari turore umuntu wese wagiye avugana n'uriya mugabo tayari ikigabo kiramuhiga kubi kibanza kimenye uriya mugabo ni Don William cyangwa se Daniel shiraho urumuri ucana itara ntabwo ni kubona tayari binjiye mu nyubako yakagabano kazanyira no kakunyundujije umukobwa umukobwa karamunyunduje shawo akagabo nakicanye bidasubirwaho kwereka umugabo gato bidatinze gutya yari amaze kubwira umukobwa ngo uva muri uyu mugikanzi yuko n'umuntu umubwira ngo uva mu mwuga ibintu byanze inyungu ntabwo ikirimo ukabona ibintu nyine yakomeza atsimbarara ku mpano tayari umugabo yaje hano kumva buri uko atekereza kose abatekereza umukobwa we icyo dutekereza mu ntekerezo cye buri kimwe cyose kiza mu mutwe atekereza umukobwa we nta kindi kintu kiri kibuza mu mutwe habe na gito turore bimeze biti hasi kugira ngo ni rukuruzi William the Butcher ni wanted ni inzobere ni roromodo ndetse by'agasobanuye byose babimparire ndetse ni nanjye bireba turore William Shikara turore the future entertainment urakorera udatinze gutya umugabo ariko umunsi umwe ari kumwe n'umukobwa we Sweetheart. Mukono. Dad, can you not go? Huh? Can we go to the park? Papa, uyu munsi basi twajya muri park. Call Christian and tell him we're going to the park. Bwira Christian umubwire ngo turaza kujya muri park. Great. Sibyo? Tayari. Ndetse Christian ari inshuti ye cyane. Ndetse yo. Just don't go to date, please. Papa, ntujye gutereta ariko uyu munsi ndakwinginze. Umva ntugire ikibazo. You're a big girl, and I'm sure you can sort yourself something out. Uza kujyayo dukemura utubazo n'utundi twinshi ndaza kugaruka. Dad. Papa. Yeah. Yego. I'll see you when I see you. Ndaza kubona ninkubona nyine. Ndakubona nkubonye. Tayari. Umwana utangaje ni kuvuga bayisigaye avuga strange child. Bagaheruka umukobwa we. Kuva iyo nshuro ntabwo amuheruka ari muzima. Kwereka ndetse umukobwa nawe tayari. Bwarabyibuka tayari hari hano. Amara umwana ntabwo akiri mu bugingo. Tayari. Tinze kumbe kugira gutya. Wawundi twarirutse bakoma tayari. Dore ahantu bamusinye tayari kigabo cyamukomye ntabwo cyahise kimurangiriza tayari. Cyamukomye dore kiri muzana ndora cyamuzanye muri materiyeri nyinshi. Ahantu gisa nkaho gikanikira. Hari ibikoresho byacyo. Wagira ngo ni igikanisha ikumbe kibikoresha cyicisha abantu hano. Amapesi za kirangirezi. Byinshi. Amasiya meto. Amaturunovise. Ibifashi. Niho cyamuzanye. Daniel?
Where's Daniel? Daniel ari hehe? Daniel. If you scream, I cut out your eyes. Nusakuza ndagukura mu maso. Turori. Bas. Agabo karanje kagira gutya karikura. Ubundi kwica umuntu nikuye bibarika. Ajya kwikura tayari. Kobwa cyara kigafashe turori. Bas. Kivaye ku bwitonzi. Where is he? I don't know who you're talking about. Please, just let me go. Promise I won't tell anyone. You are lying to me. You're lying to me. You are lying to me. You're the only client I've seen all day. I just want to go. I need to know where he's headed. You're going to tell me. I can't tell you. Because I don't know. In 10 minutes or 2 hours, but the longer you take, the more toys I play with. Ndagira gukurikira saa kigo cyavuge mu bwitonzi bwinshi wano mwumva kiravuga ati bas ujye kumbwira mu minota 10 cyangwa se kumbwira mu masaha 2 ariko na masaha narenga uraza guhitamo kimwe mu gikoresho ndibuze gukoresha muri ibi ngibi umva amagambo kirigana. You can talk now in 10 minutes or 2 hours, but the longer you take, the more toys I play with. Ngurambwira mu minota 10 cyangwa se mu masaha 2 cyangwa se nibirenga amasaha nyine bikarenga bigacererwa uraza kumbwira igikoresho kimwe turi buze gukoresha ngi nawe turi kwikindura uyu mukino wacu cyadukoresha. Icyongereza cye kiraciritse umugabo hano none. Are you ready? Are you ready? Uriteguye? Umbisha icyongereza? Turori kwereka bidatinze. Hey! Kanya bitarangije nk'ako guhumbye. Kigabo ni icyicanyi cyarakishe. Dan knows where you are hiding him. Ndabisana wamwishe. I believe her. I believe her. Namwizeye. Give me the address. Ima address. Give me the address and I will end this today. Ima address ibintu byose ndabirangiza uyu munsi. Turore. Bas. Kikaba cyaramuhitanye gutyo. Turore. Tinze umugabo kumba ari ukuntu yibuka. Akomeza kwibuka agakobwa ke gutya. Ari hose yibuka umukobwa we umugabo amazina yakora mwita Dan Richardson. Hari hose kibuka umukobwa nta kindi kintu kiza mu ntekerezo hano. Uretse kuba yabona nyine umukobwa hano. Turore. Umugabo wari kwereka gutya bidatinze. Yaje gufatira basi. Ariko uko gihari ikigabo agenda abona mu ntekerezo cye nanone tayari kwereka umugabo yaje hano basi. Umugabo adatinze yaje hano tayari turore. Turore ariko uko agenda gutya ikintu agenda abona gisa nk'ikimukanga imbere gutya ntekerezo abona nk'aho mbona nk'inka ubona ikintu gisa nk'aho ari umurambo ukuntu tayari kwereka adatinze umugabo wari yaje. Sibiti. Tayari. Yaje hano. Binjiri hano. Ruganda rumwe. Sasu. Tayari. Izi sasarasu. Sasarasu umugabo
yahabwa turori yahawe mu nda tayari umugabo ahabwa mu nda tayari aca bugufi turori kondera konoka tayari umuhereze sha hey umuhereze Wino sha come out Wino sha Wino hey rwa ibere ruri hejuru tayari rwa DJ B bikore sha bikore hey John Nirwa kazungu ritsimba deja kazungu arakwepa tayari wangu mugenga yitsimbire koko tururi kijya kurodinga sasa ibyara sasu rodinga rimwe mugabo ve tayari nabahereza mugenga nabahereza gisangana cyakoretse gira mesasa aragihereza tube hey bas mugabo rahawe munda tayari mwibondo handi bita muri gatsi Tinza ashize mirindi sasa za kukiburiyana cya Iberian shira ku mutwe yakimennye umutwe haro yatatse Tinza tayari imbunda nayo irakonotse Tinza umugabo yaje hano sodoka gace gace abantu bose arabishara bamaze hano nanje ndatinze asanga igisore kimwe mu byaganguje ni kirekire nk'akazungu baranasa ko gapara kameze neza cyane ku karahuri kwityaza igisore cyakoze umubiri umugabo yikuramo tayari ni kigabo ni igisore uri yatatse tayari umwana wa boss niwe wamufate umwana we ku ngufu tayari kigabo kimeze nk'intare gutya gisa n'akazungu cyambara kigabano box kiragarutse nacyo wangu mwana mubiri wari warusigo kagabo karakarisha tayari wangu mereza ariko mereza nguhereza toma kidoda kiramugaburira atera imwe cyatera indi ibiremereje ingo wamwiyehuraho gira boxing tekinike yo kwiyehura siyo kariyehuye bigenda nabi ndakwiyehuraho iryo ni ifi tayari kikabona igisanzwe tayari uwamubwiye tekinike yo kwiyehura yamushutse yakubiswe amenyo aratesekara tayari kiri kiza ku murigo tururi gishaka guheza umwuka hano tururi basi araza agifata ku mutwe hano agikandijisha ijisho hano kigabana cyo kimukanda mu gikomere hano agikandijisha hano ijisho riraryara mwabantu mwe box hano nyondoza ikigoryi mutwe yirwanya uko abonye kose kikabona uko agikanze ijisho birangira gisoje basi sinzi kikabo kamana kikaba kimukanza ndetse urusasi gicengezamo cyane kabo tayari ariko yaje bandi bariye zamuka hejuru kuza gutya niwe yaje boss mukuru Where is he? ari he kumbe yaraje neza agwa kuri boss mukuru azamubaza ngo ari he Pour a drink, lovely. ngwino tubanza dusangiremo aka kantu sibyo amatwi yitonze Christian, where the fuck is he? wahita umbwira ahantu ari I'll draw a map for you. mushushanyirize mapu would I draw a map for you? Thank you. Sawa tugwe cheers wapi bya cheers ni ibiki burya abasinzi rero bafite ukuntu bumvikana ibibazo babanza kubisoza ari uko babanje gusoma kuri twa tuyoga twaba twamake No gun. I'm not going to tell you where he is. Get it over with, son. ntabwo nkubwira ahantu ari arabanza ariyinyuguza ku nzoga umushinyirizo I want to know why.
ndashaka kumenya impamvu. I fuck the rest of them. Yabwira impamvu utambwira ahantu umwana wawe ari. Kumbe ikintu cya boss Christian Gregory. I am your friend, Dan. But it's still done. Look at me. Dave. Look at me. Dave, away. Yeah. You're acting like I had a choice. Umva, kwitwara kwawe ufite amahitamo. Sibyo? You know his mother died. Urabizi, mama w'umwana wanjye yarapfuye. I lost my wife, Olivia's mum died. Ariko nanjye nabuze mama ndetse nabuze mama w'umwana wanjye. Mama ndetse Olivia yarapfuye. So what? None iki? Mum died. Is that his excuse? None sizo nibyo wambwira ngo nizo excuse wama kugira ngo yihanganishe umbwira ko umuhungu wawe ngo nyina we yarapfuye njye umwana wanje ntiyari impfubyi kuri nyina. That's his fault. Iryo ni ikosa rye nyine. She knew what he was. She blamed me for it. Nyine yarazi uwo ari we aza bindenganyiriza. Niryo kosa rye. Where you're sitting now. Turned her wrist into fucking pulled pork. Dore n'ukuntu ibintu byabaye nyine. Hantu yicaye ubu ngubu arakunseka. Urabizi? She knew I'd have to deal with our son. Arabizi uburyo aciye ahangana n'umuhungu we. 10 years ago. Deal with what? What? Ahura nawe bumvikane biki se? Bumvikane biki? It's not the first time, Dan. Ntabwo ari ubwa mbere Dani. Olivia, not the second time. Nta nubwo ari ubwa kabiri. Normally I mop it up with no problem. Nta nubwo ari ubwa mbere ngiye ibintu byinshi bikarangira kabo mu nzira. What have you done? Ukoze iki? What have you done? Wewe wakoze iki se? What if it was your daughter? Wowe n'abacara umukobwa wawe bishe kuriya bakamwica bakamufata ku ngufu wakora iki? Stand by my son. Ngenda shigikira umuhungu wanjye ariko. I will stand by my son. To call you her uncle. Umwana wanjye akwitaga uncle. Stand by my son. Even ndakomeza nshigikira umuhungu wanjye. After what he did to my little girl. Ibintu yakoreye uriya mwana muto yakorera akomeza mushyigikire. By my son. Ndakomeza nshigikira umuhungu wanjye ariko ibyo wambwira byose. Then you die for him. Uremera umupire. You let him go. He leaves the country. Uwo mureka agende. For good. Ubwo yavuye mu gihugu kubera ko noneho ari guhamwa n'icyaha sibyo? That enough for you? None se wowe? I never killed anyone before today. Nishe buri umwe wese uyu munsi. Nta muntu nari narakishe na mbere ariko abantu uyu munsi nabishe. I'm tired. Ndarambiwe rero. You die. He disappears. Ubwo muri make urapfa we umwana wawe aburi nibyo? I'm done. Ndarangije rero. Word. Umva. My word. Nta jambo rindi rihari. Make the call. Hamagara umuhungu wawe. Sibyo? Urasha ibintu hamagara umuhungu wawe barakoreka kumbe igihungu cye dore ahantu kiri. Iki nicyo cyafashaga kuba kumfukira kica. Kikiri hano telefone irasona ndagira kuri kiri witonze. Ready? Bas. Kikiri hano telefone iri hano. Dore ngirasona kikiri hano. Iki nicyo cyanyira gufata ku ngufu ndetse cyakoze amabara yose. Freddy. Freddy, papa. Dad? Papa. Kuva gutya. Not Dad. Isoni indesha. You know who this is. Ibi wabyumvise? I just broke your dad's arm. Kamanza gusobanurira ibyo ari byo. I'm gonna keep breaking bones till you get here. You understand what's happening? Nizere kuri kumva ibiri ko. You understand me? Ugiye kunyumva, ushaka kunyumva cyangwa uri kunyumva? Do you understand me? Uranyumva? Do you understand me? Yes. Yego. Do you believe me? Uranyizera? Yego. You did this. Wakoze ibi ngibi. Banza wumve ibyo byose ndi kumukorera rero. Izane. Izane cyangwa so usange ntamusoje. Tayari. Barakwereka bidatinze tayari.
hari uwibuka ndetse hari ahantu agakobwa kaza kuruhukira buri munsi ndetse ni ka Olivia tayari bidatinze kumva umwicanyi tayari umwicanyi ari kugenda yica abantu yaba amazana bari hamwe hose uriya mugabo yaciye tayari kugenda atambura buri hamwe hose aya basi mwicanyi yaje nahagarara dore tayari ibyuma ari nabyo Kira kwereka kumba agasore ka Jeanne turari maze na pista papa yego irano dore karakoma kaka pista barayikwaka turari kukanyira gufata ko gufukashisha umuntu hano tuyari You seen what you made me do? wabonye ibintu watumye nkora you see Please, Dan, look, you've got me now. Just let him go. basi niba wamfashe reka papa agende. Is that honor? Is that honor? iki ni cyo ubu ni ryo shema wawe mufite ni ryo shema reka Just let him go. You've got it all wrong. basi mureka agende. You trade your life for that. weme tanga ubuzima bwawe kuri cyana nibyo arabwira uyu mubyeyi Lawyer. The man who saved your neck. umunyamategeko wagiye agakiza ndetse ijosi ryawe. I put an axe to his wife's neck in front of his kid. urumva nashyize neme ndagenda kira muri make ishoka ku ijosi rye ndetse imbere y'umukobwa we. Looking for you. ari we ndi gushaka ndagira ukurikiriza yari umugabo yiraje aramubwira ati umwavu wakurengeye mu rukiko akuvanaho ibiriya bintu by'ibirego byose no kuba warafashe umukobwa wanjye ukamwica wanamufashe ku ngufu nagiye iwe ndetse mfata umugore yamushyira ishoka ndetse ku ijosi imbere y'umwana we n'umugabo we nari we ndi gushaka. Where were you? wari uri hehe? Hiding. wari wihishe? And your best friend. You know, the one who holds them down when you rape them. It's not like that. Shot him in the face. umva n'inshuti yawe yagufashije ndetse wafataga umukobwa wanjye ku ngufu nayo nayirashe mu isura. Where were you? wari uri? Still hiding. wari ukishe sibyo? Everyone in this building just died because you hid. nyine wari wihishe dore none. They weren't for you. They were here for him. nabari abantu bose nishe bari abantu bose bapfuye ntabwo bapfuye ku bwawe dore bapfuye ku bwa Sasha. No one gives a fuck about you except this idiot. dore niwe bitayo urabyumva? That's the man that pays for you to play like a little gangster, isn't it? Keeps the cops away from you, doesn't he? Keeps you out of prison. dore shahu dore umugabo wagiye yishyura amafaranga menshi akagera agira ibigoryi nk'abi bigakomeza bikabaho. And that's it. Hey. So fuck your honor. iki nicyo cyubahiro ufite? And now my daughter is dead. umukobwa wanjye yarapfuye. Because of you. Because of both of you. kubera mwembi babiri mwabacinga mwe umukobwa wanjye yarapfuye tayari. kibuka hano umukobwa yageze ku mazi hano aribyo bimurya umugabo hano. And listen to me. nyumva neza tayari. ahera kuri se. It's not what you think. ntabwo ariko bimeze nk'ibyo utekereza Dani. ziba ruzingo tayari. turari Dani ndakwinginze iyo umuntu ari gupfa ntabwo agira ubwoba kigoryi ntukagira ubwoba. tegera gutya arakirasa kikaba arakimena umutwe tayari. umugabo yaje nta mikino bamwiciye umukobwa ndetse akomeza gushyigikira umwana ababyeyi. tayari ndagusabye ndagupfukamiye. fata ikigori cyane tayari. get on your feet guruka ku maguru yombi. You love me, Dan. She did. She loved me. yarankundaga yarambwiye arankunda. She wasn't like the others. She wasn't like this. ngwino tuyambirane sha. Oh, Dan. ngwino tuyambirane sha. To show her. umva ngwino tuyambirane sha. fatani tayari. kumva ikigabuka kiyambire gutya gisere kuba gifite icyuma hano gifite icyuma cyane tayari.
gutera icyuma gutya kikiyambira turori basi nshaka icyuma hano yari yemeje kukibabarira tayari gisubiza icyuma nacyo aragitera nacyo turori basi gusa nacyo kimuteye icyuma turori impamvu bajya bavuga ngo nujya guhora ujya uteguza utagenda utegure neza imbe ebyiri kubera ko nawe ushobora kujya kureba umuntu ugiye guhoreraho akaba nawe ubwe yakwica cyangwa se ukaba wamwica cyangwa se mwembi mugapfa turore yaje guhorera umukobwa we toyari mugabano ariko nene byagenze neza no yatewe icyuma turore sinzi biragenda gute dore ngo arica abantu bose abantu mu rupfu si rwo gukemura ibibazo byose kabone n'ubwo abantu bose waba wumva ufitanye ikibazo nabo bapfa bose ntabwo ibibazo ufite ku isi byashira kabone keretse wibera mu isi wenyine nyine nako nabwo sinumva ko wayibamo ngo bikunde hari nyine baba batekereza nabi ngo arabaye nk'ubiriyamo ko dukora ibi bintu twumva nyine bikora neza ubapfuye si byacamo ntabwo byazacamo n'ubundi hazaza benshi bameze nkanjye mu bindi myaka myinshi mu binyejana runaka tayari ngabo yaje hano no ku mazi ndetse n'umukobwa yagiye agakunda koza tururi wibuke yatewe icyuma ndetse yanarashwe umugabo atangira kwibona handi tufilime twatangiriye akubwenga akenshi iyo umuntu atangiye gupfa atangira kubona yigereye ahandi hantu akenshi bitewe n'ibikorwa umugabo yatangiye kwisanga ahandi hantu ndetse hano yisanga agasa nk'uterera amaso gutya kandi aracyari ku isi ngo basi agire ikindi kintu abona gira gutya kumba umugabo ahantu yageze uko ari ku isi gutya hari ibindi bintu abona ntabwo bivuze ngo ari kureba ibyacu tayari umugabo kumbe dore ahantu yibona ahantu yisanze kumbe ka kagabo tayari akagabo yabonye toyari ari kukitegereza toyari bivuze ngo we ntabwo ari hano ibyaba byose ntabwo ari kuri iyi duniya w'ibyo abona bitandukaniye n'ibyo twe tubona tayari kombe bidatinze ka kicanyi tayari dore finally ngo karamugwaho tayari bimeze biti kicanyi kamuguyeho bimeze biti aka kari kamutumiwe kaza kicarana nawe ku mutozo She loved it here. Mukobwa wanjye yakundaga hano. That is why I'm here. Nanjye niyo mpamvu ndi hano. You would come. Kubera ko nari mbisi kuri buze kuza hano. I know you would come here. It's too late. Congratulations on your accomplishments. Ndagushimira cyane bitewe n'ibi bikorwa byiza wagezeho. Your accomplishments. Congratulations. 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 Ndagushimira. Byimaze ukoze ibintu by'indashyikirwa. Just give me a minute. Umva mu munota. Ndabizi ndagira kurikira umugabo. Umva amagambo mbwiye. Finish me off if you want. Unyice niba ari ibyo ushaka. Finish me if you want. Ariko. Just give me a minute. Basi mi minota. You can just fuck off. Wenda nushaka kugenda. You have his hate and nowhere to put it, so you put it on me. Ariko se kufite urwango ukawabuze ahandi hantu warushyira none ukaba uri kurukiraho bite byawe kubera iki why? You were sent to kill me, why do you care? I don't care. I don't ubundi se ko wica n'ubundi urambe hate, I don't love. I just jewe ntabwo ninjye rwose nanondenganye kabisa wa mugabo. You were sent to kill me, why do you care? N'ubundi urica ubundi se ko waje kwica ubundi we wita kuki? I don't hate, I don't love. Nge sinanga sinica ubundi nge nta nubwo nge ntabwo nica nta nubwo nanga nta nubwo nkunda. I just try to understand. That's all I do. Nge kintu ngerageza no kugira ngo manze numve nibyo ubundi nkora ibyo nibyo nkora. That's all I do. I don't understand any of it. I don't understand any of it. Nta n'ikintu na kimwe muri ibyo numva. You need to understand. Ukeneye kubyumva ariko. Found you. Ndetse n'uburyo nakubonye. Find them.
ni nako n'ubundi nagiye mbona abandi You did very well. ariko ukora neza cyane Did very well. ukora neza cyane umugabo gutya They have a high tolerance. A much higher tolerance for pain. buriya buryo cyo wagiye nyine bubugiramo ubutolerance nako bagiye biyishura utangira kumuganiriza uburyo acisha umukobwa. I did to her. No one could be lying. uburyo yapfuye nta n'umwe wapfa kubyihanganira. Kept you alive this long. byamburiye cyane umugabo yigize agahinda gutya. Your aribwa gutya. death hurts more than the bullets, yes? ndetse urupfu yapfuye bwamubabaje cyane kurusha ndetse n'urupfu rw'isasu n'urwo ufite. It's your own. This is the only victory here. ni nayo mpamvu intsinzi iri hano. Hunting that man, that boy, was pointless. ndetse no kuba wafashe umwanzuro wo kugenda ngo ugende ngo uhige muri make ugende uhige uriya mugabo ndetse n'uriya mwana we biriya byose nta gahunda byari bifite nta cyerekezo. that pointless. izo mugabo More. Are you? none nje nawe kumva umugabo akiri hano ko umugabo yarangije gupfa kare. tayari yakomeje amuganiriza ibintu byinshi ko umugabo tayari yarangije kuva ku isi. tayari dore ahandi hantu umugabo yiziye nari hari akagabo ari kwitegereza hano. akagabo hari ahandi hantu ari kukabona agasize hano hari ahandi akabona. basi umugabo akiri hano telefone irasona turori. halo Fine. sawa fine turori meze bite. yitegereje umugabo gutya. akagabo karahaguruka nabone kari koresha kugira ngo kamwice karanje kubona ibi ngibi. umugabo nawe nibwo yari ari hano ari gutekereza ndetse ubwo yari yagiye. ubwo akenshi umuntu upfuye aba ameze nk'umuntu ugiye mu ntekerezo byagiye gutya umugabo acaho ndetse akagabo nako kitegereje umugabo yapfiriye hano ndetse apfira ahantu neza neza umwana we yakundaga kuza kuruhukira tayari ndetse agakunda hariya hantu kubi bimeze biti azi kugira guti umugabo nuko yerekeye tayari yerekera ku yindi duniya. ibintu nuko byarangiye mbibutsa ngo buri uko ushatse guhora ujye umenya ko burya nawe ntabwo ibintu bishaka kugenda neza. guhora si sawa muzareka imana ubwayo ari izihorera. kubera ko ubundi nta mwana w'umuntu ukwiye guhora imana niyo ikwiye kuzihorera. aya basi turore imeze bite ndi inzobere ndi ingenzi. aya abankunze byarakundiye ubundi n'abarebye filime zanjye bahawe umugisha. ni ibintu bimaze kumenyerwa. basi nababwiye ati mu gihe Yesu akiri umwami n'umukiza ntagiteze guhinduka no mu gasobanuye nanjye ndacyari. bandebereho ndi inzobere ndi ingenzi ni nanjye gasobanuye kareba ni nanjye cyerekezo cyako cy'ejo hazaza. aya basi uko kagenzi bakitaga retribution. yari rukuruzi magnet rwogera William Diffuture hamwe na Sakara Diffuture Entertainment mu majwi n'amashusho ameze neza cyane. aya mu DJ ihutire ndetse uzuze kwa kundi niba ubura filime zanje gihano zikura izo filime zirahari nyinshi ndetse wuzuze ibisabwa. aya basi simbikundira kuri filime z'ubwenge. abadukunze byarabakundiye abatwanze nabyo byaranze. filime zacu nizo zibazwa cyane ntabwo ari ibintu babwiriza.